mal whaftai I le tua o na ua tātou au lia mai foi le nei tae au mātango fio le nei foi aso. Mai mua I lava o na ua avel whaftai ma le anganga fia. O na o le alofa ma le anga le o le tapa au I le langi ua mwhai ai. O na tātou au lia mal manuia foi le nei aso. I le nei tae au. Maua le awa noa whatala noa I nai foi au po le aso langona. So manatu po le a foi se tūlanga o iai a runga o le olanga. Ia talu mai foi o na maua le ola ma le malo si ma whaatau nui nai mai lava I le taimi a o ulaititi a I se au o mai lava I le nei vai tau ua fits full ma le wha iai o tausanga. A o tupu ai I tūlanga whaatala lei. Sa tele o maua mai ni awa o ngare lei mai mātua wa fai langi lato whaingamalang ia ma vea ai lato man tai le lei na vea ma whateita inga le lei ia te au ia ma o toa ngai lotu ia o le tūlanga la le te fia whasoa atu. Ona a o tupu ai I sio unu le o sale longa savoi. Ia o me tisi lama sa matu wo iai. Ia te milea ia na o au lava. Ia ele iei so a inga, ele wingo la utara sa a inga, ele iei ele whaia so tōlua, ia ele ngata fo ilea. Ia o raia wha na oli, a o ngā lava le mea lai titilo iai. La lo ia tau se tina le lei lava. Ia wha whautua I mea le lei, tala noa ma ia tau I mea le lei, langolango ina o I mea whai, ia ele ngata fo ilea. Toa fitu se ni se whanau o lo ia ma ua whai a inga ia to tele o whanau ia re ngata fo ilea ia ua tau whai tū lava de I tangata ia I lana ma tā whai oi ia ma sa ili le manuia mo le lumanai I kalesia ia se fatu pesa o talo whaftai lava le kalesia me tisi a wā o le me tisi ia pei o ina whaavai mai ia lo a inga ia o mātua ia ma le wha ma le a inga atua a wā le a inga leo mātua I vai moso I le a inga sa o manu le ua ia wha e lotu me tu tisi mai ia tangata. Ia peita ia le whaangaso longa mai o aso ma tūlanga fo I mea e olai. Ia sa mawale wanoa sa iaini whai au le lei. So le ingoa leo te ingoa o fui. Ia o fui. O le ingoa leo whai au mea to tisi. Na o uola mai, ia o ia I taimi lea, ia ma sa a vea ia umwa, mo se tasi fo I o au nei I le kasi le sia me tisi, se ia alu, ia tau manga o a onga ma mea whapea, ia sa o diliua I le kale sia ma mona pole e kare sile a Yesu Keriso la upa I o aso ngatai. Ia, eleise se ngatele, pau lava le tūlanga iai, o le tā saauni o le lotu, o e tā pua I le atua, ia maisi e kare sia foi, o lo tā pua I uma lava I le tātu tama o le langi. No ua maua lava noa o te taitaina ai foi, ia warota I nei Samoa. Ia mau avea I ma epikopo ia vea foi ma presidente ia fa I nuu e peo na ia fa ia I nei ia ma fa mangadue ai na se ia o ina
whaia e alawa i lunga foi ma wha ma wai a wanoa e tautu ai i le ekalesia ma mona po le ekalesia Yesu Keriso lau pa i o aso ngatai o tele la whamanianga ia e a wha ia e ala mai lava i le a wha i le mawhau tasi i tama o le langi ta talo ia le ngata foi lea ia o le taitaina o le tala le e peona pe on tatou ngā rurua e mo tatou whamanuianga mo i tatou tama o le langi aina maua foi lea wanoa e a whai ngā ruenga i foi i tono o le malu malu e pei ona iai le a wha le malu malu sa i tono o Samoa e o ia e whai o la tau whae e nga pa ia le ngata i lea e wha mawina i o la tau a inga mo leo langa nei ia ma leo langa e wha mau ia o loo whai a pēr nā ngā ruenga e ala i le malanga atu o a inga i le manuaru sa ia e wha mawina i la tau pēr no ta ua i leo langa nei ma leo langa a sau a tu ina atu lau moli mau o nei a o onga e leo ni a o onga mo le lau e ngata i lau langi nei a o ngā ruenga e uma leoti ia ma leo lai whāwau e a wha taunuina uma e ana fufuanga lei uma ia e te whaalua i lawa malou mautinoa e tatu toe wheiloa ai pe a mawai le oti ma me uma whapena pe a uma le nei o langa au te whaiatu lava la umole mau tasi o ngā ruenga siri ma tā ua na ma fuai lo uliliu ona o te leto e tango i se tapaa o te leto e tango i se pia ai la tu mau lava na tuspa i ama tama o langi so o le winga filfilinga o lau filfilinga e te manui ai ia o lau filfilinga lava e te manui ai te le mwhai o no whapea to lau filfilinga e te e leanga ai e sao a le lau filfilinga ia o e a wha o le tūlanga fuilina e te whanono ai ai a whai e te filfili le mea moni ma le mea sao ia e ola e foi lo a inga ma ai mai sei lava ia lau whanau ia e a wha e lau te loa lava me e ola ai ma wha ma au nai mole lumanai ta lofa fie mo fo nei tu lai ma wai se vano me fai foi ona fai et foi sina fa mtalanga lai ti foi e tu sai foi ma tu langa le langa ini kalesia ia ma tu puai ia olo ingo e se ta Scanlan tau tua ia na mata maile ma ainga mata ma o lai titi lava msalo pena ole se furu iwa tau sanga ia lo se furu ia le wo o mai nei wa a si le atu lima se furu tau sanga ia o ia i lava ma ainga mata ma o moto tual na mama sa nei mata ma ainga ina fo ina ma fai poipo ma no foi au ia ma tu mo tu ma lo ainga o te ia ile kalisia ia ona alua leo langa ia mu watil mato ainga lo topa ona mato malanga lo le I lo topa mato no foi lo le lo topa no mato ese mai moto tua na baptizo ina o ia le el mato fai o ngasia home teacher le sungale ya Lauren Martin mai o ia nana fa au me ina te male ainga ia ma ave loa ia ma se mo mai la va ia te ia man baptizo ilo le te male ainga ia o ina na mata mai le swinga o le fui fo mai le fui tuai wa nei loa ina e se lava ia le tūlanga I o tangata mamona e se alfia tangata mamona le pe o la tu se lo ngai ngule pia fatua fia ai sau I wana tele la o nga nei mo ma te faftai fo I le afianga I le yaiton le kalesia mai si tangata sam faia na maveana
na mawaila na moni mau ai ngata ilea ia o se ainga malosi foi lo ainga ma itone le kalesia ia mainana vavei ona malosi le taltonunga tamale ainga lotu i le kalesia Yesu Kristo la person taipo o sa veta mal ainga ma e kopo le waro ta pe seng fa ina ua uma ona ina ua malua i fo ile leolanga ia Samoa le avanoai e mātou te malanga tuai i Filipina i le aonga tamale ainga ia o le sina vai taimi sa malo se lava ia mātou le lotu ma ve ma mea na sile ona malo si tamale ainga e mau te fo i mai Filipina ia ua sa ve fo i o ia ma presidenuli parnesi tonu Filipina ia e to a limal ma whanau nei le taimi na sa to tolu na mātou i Filipina ia ma le sto o luana mau i Filipina to o lima mātou toi fo i mai lo le Samoa ina ua manuia fo ia nga awa onga tama ia mātou a mātou fo i lena tilo fo i atu i fafo fo i su e ngā lava le manuia ia ma awa onga tama i titulanga whapena ia o nā lua i lea mātou malanga mai lo lea mai Samoa i tutuila ia ma sa mātou no no fo i tāfuna ia e mātou te loto i tuai vatia ona o le vai te mina o la sa presidene o mātou ai i vatia ia na mātou toi alu foi le ona toi au ona foi nai na foi a warota sa mātou ai i vatia na ve foi le tama le ainga ma sosoani i le presidene o le stake ia president Jessup sa ve foi tama o le ainga ma presidene i le Pernesi a fono ina wa umamai ia vatia ia ona mātou ngā lua i fo ilea ia fono e wila va ina na ma whaatasi mal tamale ainga le i avea ia o se tangata le kalesia ai sa avea ia ma tangata sili o na malosi ia ma maua fo ia o le avano e tele e ngā lua whaatasi mai e pe o na mātou ia i le Paranesi i vatia ia mātou o mai ia fono ia toi fo i mai lole nei e pava iai ia pe fo ina tal no atu tamale ainga lona fo i liu mai tono le tala le ia e wo ve fo na tulanga ma me wa pisi fo ia uia fo i le supporting po i lona tulanga tai tai e wa au e kopo ia pe o usta te le temi ia ngalue ngalavana ia tina le ainga fai o te pe nanga o mea moli so swani ngaluenga ia o se temi sili lena na pisi lo wolanga i le temi na ia avelta ma sta ele ngata o se kopo ia sa presidente fo el Parnesi ia mai o te lo fo ie pe ole tele na ole manuia fo i male le ngalwenga ona sa ia ile teamwork pe sa malo sile so soanyo le si poling ai mai se lava i tulanga o me fa ainga i tulanga i fainga tamaiti me fa pena ina ia maua umale kopo le vanoa e awai atua i fon tanga me whapena ia pe o sapa o i te lo teimi i ne tau whainga o le sia mātou fo i sia mātou fo i ainga mal mawhana. Te whaftaira wau ta maa langi o na o se awanoa mo whaina o maua o una o whanau tono o tala lei mai sa tele a o onga sa o maua mai le tuputupu ai o se tangata o tala lei peitai sa sili atu le tele o isi whamanianga no uloa ina lavaia ulavaia ina ua whaatasi ma ua tamale ainga, ma vea masangata sa sirina, feso soani ia te ia. O te fia rape whaasola o lau moni mau, awa sa ia ial pole ngal mato ainga lau moni mau, ona wa ono whaistangata le lotu. O te fia whaasoa atu lau moni mau nila waitu la, me o te fia tawina te ate utolo, ia te o se moni mau malosi lava le moni mal whamao ni nei tala lei. Te fo i whamanianga ua wa ia i lo olanga o ulo ai le moni o awa onga pe ana tātou pe ana ule olai awa onga tala lei se manue e le mwhai au ona maua le malosi sa o maua ina e me se lava ina ua o whai pui poatu tangata le lotu o ina sa ulo ai le malosi ala umul mau sa o mawhau ma o tam whai ina ia tu mau la umul mau ina ia mwhai ona a vea la umul mau ma whaina vela mo le mau maoninga o taitonunga ale ngata ilea o le moni tala lea
a te maalangi pe on tātou awai. O tel tonu ma o le aisa o masalsalo. Tu singa pa ia pe ona maua tātou le avanoa tātou te whaitawina. Tu se mamona. Mane tu pa ia manisi o tu singa pa ia e moni mwhamaoni. O te moli maua te fo i le moni mal whamaoni o perfecta. Le ngata ilea o te moli maua te le mana mal malo si al pristo pa ia. O le sina moli mausili a te au i le tele o wa venga o whaia lava i loo lava ainga i le mana al pristua ona o le whaatua ia Yesu Keriso. Ale ngata ilea o te moli maua te fo i le nei lava i te kalesia o le pauli nei o le kalesia mwhai e tātou ona maua e whaaia ma to e whaatasia o tātou ainga. Pea whai tātou te urufia le mal sām whaamawina o tātou ainga. O la o moli mau e malosi. Pea na o whai atu. Sa o tam whai lava o te o laila o moli mau te mi uma ina ia ma whai ona ai meisia lava wha mautuina ai le manato o ta maa ai le i liu mai e il tala le i le esenga o taltonu ngai peifo na sawa i lana i e kalesia ia ma tamo whai o i taltonu mai o te whaftai e a ulta maa langi ona o se mea alo fasili na o maua o le maa losi ala o moli mau tala le sa ia i lava le pole ngalo ainga ina o whai pui pati tangata le lotu ai te whaftai o le maa losi ala o moli mau mwhai ai ona whaaliwina mai ai ia lo ainga a meisia lo uto urua mai e taltonu ai le moni mal whaamaoni o te moli mau watu mala ule masalsalo a whai tātou te tu mau tala lei ma tātou tausipora inga te maa langi ma tātou o maule ai o mea la whaapea lavana a vea tātou ma tangata pitasili o na whamanua ina nei o langa wa tātou mauale a te otoanga o le tala lei i nei asa ngatai whaftai sperfeta whaftai fo ita itai ale ngatai lea whaftai o ni o onga le lei o lo mawhai o na tu mau ai tātou ma a vea i tātou o ni tangata i whaasuru atu le mamalama tala lei nisi fo i o la alo la tau so e ina le mea moni ia o te tu ina tu aila o mol mau nei tu la malo o lo fatele lava e swaf pelo Yesu Keriso. Amen.